Tuesday, May 20th, 2025, as Robinson Lovens Day. Yo, li vle di an pil baga, men first of all, map salue Pep News, Grishmi ki la, mersi pou support nou, nou toujou akompanyem. But jodi an vle di an pil baga, li vle di ke li important pou an jen garson kap travay, focus sou travay ou travay du, pas ou pa kon ki es kap gade. Li vle di tou, nou menm nou gen official haisyen kap goumen pou nou kap gade sa nan fet ou. Se sa fè nap salue Commissioner Marlene Bastien, ansama avèk tout board commissioner anet, avèk Mayor of Miami-Dade ki te, invite m jodi an, kote ke yo deklare 20 mai sejou Robinson Lovens Miami. Mpase son bel bagay men, mwen senti m'onore deske mwen gen opotunite sa. Tou men mwen den supporte tout haisyen, tout talent haisyen, filmmaker haisyen, musicien haisyen, paske kou vle lou pa, se nou ki reprezente nou. Wè sa mzoulan jodi, Mayor nan Miami-Dade invite m pou proklame m kom yon haisyen. Wè sa mzoulan introduksyon di yon haisyen, sa di kou vle lou pa, logon kreator haisyen li reprezento os ambasadeur li kontinue pousse nou, kontinue supporte nou, paske se nou ki pot parol lan, san support nou, nou pap ka fè travay l'ajan pou nou fè. Le map tout di mersi a tout haisyen, Pep News, ki pousse July 7 rive salye, ki pousse nou kom si pou fil nan, paske nou te fin fè pati pa nou, si haisyen avèk media pat fè pati pa yo, July 7 bat ap salye jodi. Thank you.